proses pengelasan. Nyasa song jao me. Benang kekeh. Inilah proses pengelasan gogo. Pernah gogo kan? Kemik rasa laporan gogo itu. Lek ngurus laporan go apa bone? Ay bibi apa dah nih? Bibi. Apa dah? Nini apa nini apa? Ini kuyang. Kuyang. Ini apa dah nih? Hah? Itu nini? Tai. Ini angker. Kelasnya ada nih, Gung. Silakan. Nini apa dah nih? Apa dah nih? Apa dah gogo? Weh, jalan bapak tulu. Jauh. Vàng nó đến nó bỏ nhà trên có màn lú nó bỏ cái ấy này nó đến nó lên mà lú chỗ áo là quân tôi để nhà đi mà lú tôi để Ni asal kuang kang gino. Bodoh. Oh, kuang kang gino sana. Lo nya kenapa tuh kuang kang gino sana gitu. Sekarang. nước vào đó thôi nước lấy cái này lấy cái Kuning. Lo được jauh dong kon. Nah, agak Naik dan sekilas. Kamu bisa bilang. panasin kelapa deh
Isi malu langsung orangnya masuk. Ya barang doh. Isi lagu malu.